Sikwethulela zona ukusuka emzimkhulu wendaba eAuckland Park eJohannesburg eStudio 9. Nanzi indaba ezithujile koza namhlanje. Unauthorized irregular fruitless and wasteful expenditure that stems from non-compliance with the MFMA. So what's supposed to happen is those matters are supposed to be referred to a body called a disciplinary board. I-ofisi eliphethe imali zombuso litsunye abomasipalata abama-69 ngombana basebenzisa imali yombuso budlabha begodu banengikwelede eziningi. No evidence pointing to direct causal link between the deaths under the investigation and workplace bullying, victimization. Iphenyo liveza ukuthi abasebenzi bezempilo abasithandathu ababhubhele emsebenzini esifundeni saKwaZulu-Natal abakabulawa ukutheliswa kunye nokusebenzela endaweni ezingakakulungeli ukusebenza. Ask for consultation with your lawyer. You will remain in custody. It will in court number 23. Do you understand? Right, good. Ugadange kabuthaka wabuyela ngemaseleni uBrown Mkhotsi ngemva kokudinywa ibhayili godu. Icala lakhe liyokubuyela ekhotho amalanga nakamathathu kuRhoboyi. Siyakwamukela mbukele endabeni zesiNdebele. Sesifikile nomthamo wendaba ezikhamba phambili namhlanje. Akwande sitshaba sekosi. I-ofisi lezemali lombuso elizweneli ligandelele ukuthi isiqundo sokujamisa kwesikhatshana ukudluliswa kwemali zesabelo esilinganako sangovela abahlinze 2026 kibo masipalata abama-69 kuhloswe ngaso ukuqeda umukhwa wokungabhadeli abakolodwako nokukhandela ukusetshenziswa kwemali okunganamphumela emihle nokona imali zomphakathi. Umnyango uveze ukuthi imali yesabelo esilinganako esijanyisweko kibo bonke abomasipalata abama-69 sijame ku-13.5 billion. Bezemali bagandelela ukuthi isiqundo sokujanyiswa kwesabelo semali esilinganako sabomasipalata kubingwe ngaso ukuqinisa ukuphathwa kuhle kwemali nokuqinisekisa ukukhambisana nekambiso yokuphathwa kwemali. Bathe ekuthomeni bekuthinteka abomasipalata abama-99 kodwa inanelo lehlela abama-69 ngemva kokuthi kufunyanwe imbopho ezibonakalako ezivela kabanye abomasipalata. There are few categories of those who have got unfunded budgets, and maybe just to answer, what did we expect from those that had unfunded budgets? Essentially, in that case, what we expected was for the municipalities to say, we commit that from now on, we will not table an unfunded budget. I-ofisi lezemali zombuso liqinisekisa umphakathi bona igadangweli alizukuliya ukunikelwa kwezenzelwa. Bathi umthwalo wokuthathela amagadango ingikhulu ezephula umthetho wokuphathwa kwemali kubomasipalata usezandleni zemkhandlu kamasipalata. What is supposed to happen, for instance, when you talk to unauthorized irregular fruitless and wasteful expenditure, that stems from non-compliance with the MFMA. So what's supposed to happen is those matters are supposed to be referred to a body called a disciplinary board. Hlangana nabanye abomasipalata abathintekako balwe Nelson Mandela Bay, iMangaung, iCity of Johannesburg, iMafeking neNewcastle. Ibandla elitsheje ukuziphatha nokusebenza kwezempilo iHealth Ombud lithole ukuthi akunabufakazi obuthintanisa ukubhubha kwabasebenzi bezempilo abasithandathu KwaZulu-Natal nokuthelisa ukuthuselana nobujamo obumbi bokusebenza. Kodwa nanyana kunjalo iphenyo liveze intshijelo zokusebenza empedlela zombuso ezisithandathu ekuveze ukuthwenyeka ngokugandeleleka kwabasebenzi bezempilo esifundeni lesi. Ukuthwenyeka ngokubhubha kwabasebenzi bezempilo empedlela zombuso KwaZulu-Natal kusikimisa ibandla elitsheje ukuziphatha nokusebenza kwezempilo ukuthi liphenye impedlela zombuso ezisithandathu esifundeni lesi. Ukuthola ukuthi engakhana ubujamo bendawo yokusebenza nezinye intshijilo zibe nomthelela na ekubhubheni kwabasebenzi abam. No evidence pointing to direct causal link between the deaths under the investigation and workplace bullying, victimization, adverse working conditions at any of the facilities concerned. Ibandleli liyelelisa ukuthi intshijilo ezikhona embedlela ezivezwe imiphumela yephenyo kufanele zithathelwe amagadango msinyo ukuvikela abasebenzi bekuthuthukiswe ubujamo empedlela zombuso.
Imphathimandla zaKwaZulu Natal zithi zizibophelela ukuqinisekisa ukuthi isehlakalo esifana nalesi asenzeki igodi esifundeni nesimo. I want to commit that as a department we have already started an approach and strategy to implement the recommendations of this report as we read the draft reports as they came through. Uhulumende uthi ubuyekeza imigomo ethinta abasebenzi ngemva kokubhubha kwabodokotela embedlela zombuso kwaZulu Natal. I have appointed a team of 16 experts to find out what is the effect of these policies to some of these occurrences. Kananyana iphenyo lithola ukuthi ukubhubha kwabasebenzi abakuthindana nobujamo bendawo yokusebenza. Ibandleli lithi intshijilo zemsebenzini ezivela embedlela ezisithandathu zesifundesi kufanele zingeqiswa amehlo. Njenganje amehla aqala ukuthi engakhani imphathimandla zizokuthatha amagadango njengemphakamiso zombiko webandleli ukuthuthukisa ubujamo bokusebenza nokuphatheka kuhle kwabasebenzi bezempilo. Amagqwetha ajamele waziwa ngokusiza kosopolitiki uBrown Mokgotsi athi ahlela ukutshijila isiqundo sokudinya kwakhe ibail ikhotho kaMagistrata weJohannesburg. Isibawo sakhe sebail sokuthoma siphayiwe ngezathu sokuthi imininingwane yakhe yeaddress ayikhambisani. Icala lika Brown Mokgotsi ozibiza ngokuthi sisazi sezobuhloli lithiliswe lemhlamalanga amathathu inyanga ezako ekhotho kaMagistrata weJohannesburg. Isichema samagqwetha akhe alethe isibawo sesibili esiphayiweko naso ngemva kokubana ikhotho ifumane ukuthi benganalwazi elitsha kiso nokuthi uMokgotsi ulinge ukuphazamisa abofakazi. Yes, I can confirm that a CD was handed over to us and we can't wait to actually see what is contained on that particular CD containing the alleged video footage. Yes, I can confirm. Umbuso ubuye waveza umgadangiso wevideo kumagqwetha kaMokgotsi oveza ubufakazi bokuthi akhange kube nemizamo yokulinga ukubulala uMokgotsi. They do not allow you to go in with any digital instruments like your phones, your laptops, your tablets. You leave them behind. So we needed this matter to be postponed to this particular court so that we can actually consult at court on the next court date. uMokgotsi uqalene namacala ekufaka hlangana ukuleya mala, ukukhandela ukusebenza komthetho, nokutholakala aphethe isigidi ngokungemthetho, nokurera iqhinga lokuthi kade bafuna ukumbulala eFosloras. Icala lithilisele mhlamalanga amathathu kuRhoboyi. Nasibuya entolo. Ikhuphukile intengo yeoli ngemva ukuthi iAmerica ithuthumbise umzila weIran iStrait of Hormuz beyaqinisa ukuthunywa kokuhwebelana ngeoli neIran. Sisaraga nendaba lapha mbukeli kanti nazi kuphundela indaba ezi uyazithola ku YouTube, SABC+, TikTok, X na ku Facebook. Asirage naso. Ikhuphukile intengo yeoli ngemva ukuthi iAmerica ithuthumbise umzila weIran iStrait of Hormuz beyaqinisa ukuthunywa kokuhwebelana ngeoli neIran. Intengo yeoli ehlaza ephasini lonke ikhuphuke pheze ngamaphesenti amathathu yakhuphukela ku$76 ifaji. Kananyana intengo le ingaphasi kwentengo yeoli eyayiphezulu khulu emlandweni ekwakuyi$120 yanele ukuthi ingabika intengo ejukuluke engozini. America athi inthuthumbise ezithunyelwe eIran bekuyindlela yokuveza imiphumela yokusahlela umkhumbi wepahla nabasebenzi abanganacala emzileni wamazwe ngamazwe. iAmerica isoli iIran ngokusahlela imikhumbi emithathu ebeyidlula emzileni iStrait of Hormuz ekubiza ngokuthi kukuphula isivumelwano sokubeka inkhali phasi. Intengo yeoli yehlile kodwa kuthe bona iAmerica isahlele yakhuphuka ngendlela erarako. Intengo yeoli ehlaza ikhuphuke ngamaphesenti amathathu. iIran ayikavuma ukuthi ngiyo esahlele imikhumbi le kodwa iyelelisa imikhumbi ngokubuyelelwa ukuthi ingakhe ilingo ukudlula emzileni lo ingakakuphasisi lokho. Umnyango wendaba zangaphandle eIran uthi ukusahlela kweIran iAmerica kukuphula umthetho wesivumelwano esihlikihlwe eWashington neTehran ngenyanga epheleleko. Ithi kuveza ukungathembeki kahulumende weAmerica. Ngaphambi kokuthoma kwebhile pheza amaphesenti ama-20 weoli ephasi lonke negazi bekadlula emzileni iStrait of Hormuz.
Ukusahlelwa komzila lo kungaphazamisa ukukhamba kwempahla bekuthikazise nesivumelwano sesikhatshana besikhona sokubeka phasi ngikhali esazise ekutheni uvulwe kodwa umzila lo. Abacozululi bathi ingahlala iphezulu intengo yeoli nangekuragele phambili ukusahlelwa komzila lo nokukhutshwa kweoli ebekelwe ubujamo oburhabako. Kungelesithathu lilanga lokwazi ngamakhetho njenganyana sele achidile nje i-election Wednesday njengemhleni ke sinobaba uThanduxolo Chembeni azosihlathulela ngesihloko sanamhlanje esimayelana nokufuna kwamazizo ahlukahloneko ngomthetho ukuziphatha ngesikhathi samakhetho i-Electoral Code of Conduct. Akwande baba uChembeni kuqhakatheke kangangani ukuthi abantu baveze amazizo wabo ku Code of Conduct ngesikhathi samakhetho nje? Silotshise mhathi kubaluleke kakhulu ngoba lana sizama ukuthola uvo lomphakathi la enhlangano zepolitiki nalaba ngenela uhlelo bezimele ukuthi bona babona ukuthi singahambisa kanjani i-Code of Conduct yethu lena ebhekisane nokusetshenziswa kwe-information ngendlela engasi right esikubiza ngokuthi i-disinformation. So i-contribution yayo yabo bonke abathintekayo singayithokozela kakhulu ukuze umbhalo wethu sizokhipha ekugcineni kube umbhalo o-informed by all contributions abaphuma endaweni ezihlukahlukene. Kuvalwa nini ukufakwa kwemifanela le? Kuzovalwa ngomhla ka-21 July kusho ukuthi sinamaviki amabili asele nje, so sikhuthaza wonke umuntu othintekayo ukuthi akenze i-contribution yakhe kuze i-Code of Conduct le kube i-document e-comprehensive and inclusive. Emntwini omutsha nofana khe ngithi-ke emphakathini abangaziko kuyini i-Code of Conduct ungayihlathulula njani? I-Code of Conduct umgomo ochaza ngokuthi abantu ufuna baziphathe kanjani uma kwenziwa into ethize. Njengamanje sikhuluma ngezokuhambisa i-information. Ziningi indlela zokuhambisa i-information ephakeme kakhulu i-social media o-TikTok nezinye inkundla ze-social media ukuthi abantu uma ba-participate ku-social media yiziphi indlela ekufanele bazilandele ukuze batholakale bangaqhubekisi i-information wrong emphakathini. So kubaluleke kakhulu ukuthi si-understand le migomo esiyibiza ngokuthi i-Code of Conduct esilawulako thina sonke ngokwemthetho ukuthi sifanele kwenza so kufanele singenzi kanje. Baba Chembeni siyakuthokoza ukuba nawe, sithokoza nesikhathi sakho. Sithokoze mhathi, sithokoze nababukeli bakho. Kezemali iranda lehlile nalinganisana nezinye imali ezikulu. Asikala umbono wakho mbukeli ngokuthi phakathi kweMorocco neFrance ngiyiphi edlulela phambili. Nakho umbono wakho yalandela mbukeli. Asikhambe sokuqala umbono wombukeli ke kwindaba zethu zanamhlanje. Asilotshise ekhaya ngelesithathu napho ubujamo bakho bezulu khe sicalele ukuthi bunjani. Buvulile ke eSouth Africa pheze yonke bese lapha endaweni zabo George nangaleke ngeGqeberha kuchidela lapha ke umoya omakhazana oletha lapha ke nobujamo bokuthi izulu lilinganiso lapha nge-30% ngegwini nakusasa ke izulu la nge-30% ukusuka lapha kubo Cape Town uthi George uthi Gqeberha nangapha ngakubomthatha Durban neRichards Bay kanti ke sibona lapha nekungu ngilezi ndawo lisavulile phakathi nenaga yeSouth Africa. Sizoqalela ukuthi anjani ke amazinga okuchisa
lapha sithome ngesifunda sakhona pha ngeGauteng sisibona lapha ke ekseni kumakhaza hle nebusuku kodwa nangokuhamba kwesikhathi iPitori buya inganeno iphole nge22 iBroncospread nge21 noma ekseni nebusuku kumakhaza nge-1 lapha eBroncospread selimpopo ke lapha nakhona ebusuku nekseni kumakhaza yini batheni futhumele kodwa nangokuhamba kwesikhathi isifunda sizifuthumalele kamnandi iphulukwane ke yona ipholile nge23 ngemva kwamadina impumalanga ebusuku nekuseni kumakhaza lapha eKarolina nge-3 lapha eStandard 10 -5 Secunda -2 kumakhaza hle ngokuhamba kwesikhathi ke indawo ziyaphola nawuthi uyaqala emalahleni nge21 nesekunda isikhukhuza sona ke sifuthumele iKwaZulu Natal leya ke naye ebusuku nekuseni kumakhaza kizo zonke indawo kodwa nangokuhamba kwesikhathi sifunda sibuye siphole iDurban neRichards Bay nge23 nalapha eMnambithi Pietermaritzburg nge20 degrees Celsius sePumalanga Kapa ke lapha ke kumakhaza imini yonke isifunda sonke bathani nifuthumele nangemva kwamadina kunjalo kusesemakhaza ngilesa sifunda siyoqala lapha ke isifunda sangale ngeTshingalanga Kapa ukuthi sona sinjani nakhona ke busuku kuseni mini kumakhaza imini yonke iHleni William neFredendal zibuya nganeno nge21 ngemva kwamadina kuyaphola lapha ke kuseTlhagwini Kapa nakhona ke busuku nekuseni kumakhaza eUppington izifuthumelela kamnandi ngemva kwamadina noma imakhaza nge4 phela nje ebusuku iKimberley nge21 ngemva kwamadina iyaphola iFreystata nayo ke imakhaza mini nobusuku ngokuhamba kwesikhathi sifunda pheze sonke sithi ukuba uphola kanike lapha boViepenar khona ke nabo Garibdem kumakhazana imini yonke kokuqina siqala lapha ke isifunda sangale ngeTshingalanga Kapa naso kwebusuku nekuseni kumakhaza ngokuhamba kwesikhathi isifunda sonke siyazipholela kamnanjazana sibona negodi ngesikhathi silandelako dido